والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام. ميشيل ما تفعل دانو باروتينو يا بارو كنت دنيا دالنا كتتاني كباماري وانت دانو باروتين يا مام اوتين كانتي كوفينتي ليالين تيميان دوا من المبار من المتوما يقول بينما تميا مجامل بتنما لا يلن أن محمد صلى الله عليه وسلم يا نموتين صنوت كوكل يكني لنا الدنيا كني بنسالبا جنبا إتيري تياندي بولكل يا النبوي كالموتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فين النبتي صنع كوكل كوكا كالنجوا كوكا دينغما عالمين متى كوكل يبو وتيرون قوات لا النبو جمان يوم القيامة. ليقول بينما تفوني أبلغ الجنة يفوني بيوم دم يفوني لبال يفوني مدينم يفوني مغورم يفوني لن تبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا وتيان دوا مالنو تند مالنو كيار مالنو غورما لا يلتني يد كوكل يقول. وبعد لنا يقول كو تموضوع معنا تمايو تمباغوي على نتكلم شما يرماما lanin ce tun ba wurti bila mama lugo ba twatila moko abla moko ko ba diri ya ce bi da mama kalmatin lati jama'a ce ya alhalo yani nta ma lankan moko ba afrika baba o yogo bonciyar la ka banke mi ci ma insha Allah tama buwana lakanci akin yabni nan ba yabni kalma be yabo awalan ميشلما تباواني دليل يعني القرآن يتوبني كالتيتلا وبدانكو ومبو بنغما يقول شو الدليل في الحديث يعني حديث أن محمد صلى الله عليه وسلم ماما وانتن تنان كالتيتلا ونلوبا وبيغا لم يكن يعني تيمو بنغما ليقول بندما تباتا بول يعني نيك باتوا يا يه la yognu am fri ba ya tunda biga wan fri ka ga ko dine kul insha Allah tabaju wal wa mu len mala adiba tunda abiglera lukul juurma tidiba le ibig mo ya yognu ka ba le kuli didi tiamo ko tilar na no tienu ko tienu tilar Qur'an ya tuni fini big mo ko ngan songa damma an barba mama an pugo tienu an kiyaga ba an torba ya yognu ko tienu ba puna ufuru ka ba farko to yarin ce adamba cikin ma yarin ce dalilin Qur'ani ya tukun kirce tilar yuwatuo pia bekul jamar pomar ma ba fina ba ya bani mal kirce ko tilar amoye yalu nan gobe ne litiye surati ya tukun yali katidano barwati alqur'ani ya tukuni ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar ya imi ya bentanotiye ni mumon ne kambo ce yini ya bentanotiye ni mumoni allazina amanu wa lam yalbasu imanuhum bizulm ya bambotiye bebe bago ba jorne bi jama le tamfuali le shirka a ban wanti wotiye ne to ce yin nan da bekir ya ayyuhallazina ya unnida ya yanti iyi ya yayi Qur'an ya tugri ya laka jiyano na ankul biyo ya nida iyi imba onili ya yimmo kuli o bwa mare o ya yinkuli o bwa fogo tole to lani o tiye yiri ya ayyuhallazina amanu ya imi ya binta no tiye ni momoni
tilar ti kul ngani gagi dirma ku sommi ko do ba wanti wan ba forti ya o yerbe ku anfusukum wa ahlikum an-nar sammani kiyaran fantam dunya fantam bi tonda fantam bi wan baya fantam ya yakin da afiya bamma o yan kodo pugre o kan war o kan balle kan nyuan nyim kan gundo lawono ce tin sani kiyaran fantam ni kadi yer fina ba an wanda fina ba fin aslam mo ja o je dan kiyatini amma da gira bebe wa ahlikumunna an wanda ya yuka ba san ya fuwa kata ya fuwa kata ya bika man ma ya bla kamal har tafsir molati ya mayiri yuwa ko jaga yulpo kaya o ya fiya da fiya ko yan pagi amuko kan buwan o ba tiya ba o luwom tiya luwom ye amuwa de bene ku do te to kaya ba sani kiyan fantami amuwa de bene mu ko yan wa ahlikum na o ce yerbe min mari ya fantami na ce duniya ya fantamka wa qudu hannas wal hijara un fantami bonku ka ba ma ta fantami ku kuno le ya lantike tidar ka ba sharbon ka gaz ka alamal fantami onni le ya nabi yiwo ce ne ka ba ku nan tidare ya bi yiwo ce ba ta bane ku kuni lemban de ku ya bollo ku wa kalce tana juona kambana nyoma line ne ka bata ku kuni bani ba an tona langal ya fatta da ne ko ce to haya in wanda sa ne kiya tumo ko wani saliyan biyo fanu ba ya ce garin ba fente ma wani kan ba wata alaiha fantami ni liye malaikan ba ya malaika mi gilaz shidad ya bil put an ce wa kul a biyo ba manu a biyo nyoku a biyo fu o ce ngo wa mati ibu wani lille ya ban kai ko ya ban porti to al bagbaro madwan ya ban kai ko ya ban nya to wa ta kuma ba ce ma malaika me ba nando o ce yeri bitiya malaika ba in ya yer ban tiye da kan go buwali ai ya dara o ce in ya yer ban tiye ni to ni se bangare tiye bi ba tiye ne gbanno ba le ni pia bol mun to kan buwali lawo ya yi wa tawo ko buwali fanta bi da kan di woni ni wa bi ne ko ni no yeri ba to o ce wangati lane to ila cikin dalili ya ko ce yeri tunda janta bebe amo ya ba jani fi muje dano mo fuwa am wanda fina ba ya jani afobi ya jani abla ya jani len itundi kikil aya yeni yali nyati ko alquran ya tubuni keti dano baro senu ko yer aya bolli do o boyer wa amur ahlaka bis salat wa amur ahlaka bis salat ngantunda de bunya ba lemmi jamma wastabir alaiha an wace na mulujun ala da gabo ce wa fin biba ma bin na amba tun da bin mame da ce ya kubo fu kiyami tangwano ada ya ka a wace wa amur ahlika bis salat an tun nabi ya banjan wastabir alaiha an ba lujun nan ba bice billahi ba ban amu ba ce dindini ba da randa bombo pawo wangar ban jari o ya gogwani o ya yishin gomi o ya yando ko keke wangar ban jari kalma da keke ko kyau chugu ina ku ce ya halka abaciye ya sambila ke bin yin ba buotin nan ce ya sambila ko bo duniya mame o chugu aban ko ya chugu ba twani bel me bi wa bagana dan kiro abai wangar waye wacha onan da ban aya to kirma da ko keke amoyin jam lingan abalada atoro lewanin jamu kan ko samba ya fanu da ya bamma kwaya so wa jani an kudo buwari o da rin shingomyo o da rin bomboyo ko ya da rin lenkeke an da ta ro fi ja amoti ya dinga ko tuo tontoma na fina ba an buwa ma moti en gutun na mama labas to lan oti en wagati yeni fiyete be katin tuwa be ya ba katiba tunni tibila wastabir alaiha in ya piyali junna butundi inda puwa pelpeli puwa bai sugri lan kan tuwal ba lano tiyebe liyakul ko la nas'aluka rizqu mukan foga amba dina duniya aya tunda bilan ngama imu ngama otie ndu ya ba dimbiye nanu narzuk min otie yen badina akan banda min yanda ko ngiyam nanu ka dindiba akan yan akan banda min tora mama kafin kubba halli yati awu ba bilayni ban tani tegni tidano barotie nu yasam ila dalil bonali yabati yasam bankani luwak ke di dano jama puwa likam trifina bebe ya jani ka puwa
abla jamini la pakka yalan bance da kan ba abla o tiyan gwatin ya yelen abla o tiyan gwatin ya tunduba o tiyan gwatin tuwa ya ba katiba tiyan da tiba dingi yalan ti abla yau lamani ila da kan baya dalilo o boliyo da ti hadisi na ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wangati diga annabi wani ba kalki da tiyan nin mille imbi amma o darja da no buwa o tiyan kan cheti o tiyan gawro amma o tiyan cer ko tuwan nilo kuchwa iswani kuma ko duwanu ko mo ko yulu ko mo ko tapwa ko mo ko malnan tukulin timami ibwatin lelan kan ngama annabi yani wono banya no yobon ki yalbe kullukum ra'in imbe bi je da be kul yudanu itiye yang pala aje bu ya fini tienen o yang pala tienen ni timba yiwa pia on nuwa mai ne yuwa yan muwai ne ban gari ban mani go gwaye bi wani gulmen cebi no yang pala lawote imbe bi je da kul itiye yang pala indimka afwa angani ya diro abiri angani ya diro kazalika ibiri yani o yenu kin mahali o gari o tiya ban duoro na imma hanu mo ban twanilo li jam fen lu ba yakol lene o wangati kal limam kul limam te yang pale wa mo seli ga kijang ya yo ko amma tin ya ban fuwa mo kul fuwa o mo ko te yang pale le no diyo ya o fuwa o mana o chalo de no bilaka yawu o mo ko liti o ko tilare wan dire ya de tebe bene bi yenu yen hadna afrika ban na mi kalma be o ti ne bulo ko kan ti tilare o ti yan pana to lawon bin lina dalilin mu kuli luban biti ko ne salo liti tilare wan gubi ya ti o bila haya mola ti ba ti lere kufri gub abla mama abla buwa be tikan ibig ba da nuwa inda nuwa ka kai bugwa be tikar to lan kan tiya kwata baba a dalil mikikilma yuwa kuriyan da yan ngan kimya ya biga in fiya ngal barka matin ya ibimo anda miya big buwol kul kare fin bidano halo jafa nan ba yi mo jamba tapwa halin ba tayabnan annabuwa ne ba tun addu'a irin guri haka yi bigin da cuwa in miya ya bigin fiyan albarka har ko da cuwa yanin ce a yaban malabiga wan songa wan baran boyala wan gobuwo ce kala addu'a yar kanka annabta lawan litiyati lare ba annabin biya annabin min din pendi iya ban din kul ibasu kam ce da rabidan ce ya ba kam miya ta dano barocin kimiyari wan ce buko wan pa biya din ce ya bula kam fiya daraja imma ya bulanga nan da kamata ne bale annabi ibrahim wadin tin addu'a yari rabbi habli min waladan salihan aw min as-salihin ndalo baroce ni yara ngampani ya bega imma ya bula ma zuriyatan tayyiban ya zuriya ma ya jama ke bangan ke bance ala ne ce miya me annabi ibrahim ya kodin miyar nan babu wani saro ngale fuwan ya yi ka ce da an kuli alibuwa bi kuli bolin nan an wace ya ban dini tana wace ya ban kuna an ya wani amma utuwanen amon ka bida ma to lawan an ga ka jano ce ko ba falan nan mu ko le ba fi kai to sabab ka ba ya buga nan an bugo waya ba ma wa ba waya ce ma wa to a lan ka pundi an soro mangan jalga ayu a o ce biyu la motilar an ko ka jano ce kinan miya wantora la ko lidirte ne to lamani abla tingani ya miyar abin nama ya dan kuri tingani ya fiya otan namlen abla itun ne kan wanga tidi yew ne ba ku bo bla ma fina ba fi wace biba aw binna an ya fiya otan namu len abla kalmat onir ya bam mali bigla kitawi ibalu est-ce que tu vas faire au boé min wammal go talu ala nan kan ne tuwa kwa wani mari igo talu asla biyo kulan kala ya fiya wata ngamu len abilai fina ba to rakani ya nan puri liditi ye nan ya bu abilai wani ne bu be amma lo nan ya bu o tie ja o tie kwa ne kan ba ma ne ye tilla la kirti ya kanka hal zamani wa duniya bi ma yuwa pendi tilla ya be ye wo bu abon jabe wa mom yari bon jage o ti ba cer ko po mal bon fo ko problem to wala no ko ko dagri
ibigi mo kan faro ko tieni namba ya ko teno ibon fo ya yunu ko bo boy bon jaga imma ko ba teno ibon jaga ya yunu ko boy bon fo le tien jamani le tien halba ne biya yunu ba kam den tienu mo ba ma biden ti ya ko ti ko amma yunu bu mona da ban mo de bani o tieni boya ne ti ta zakariya inni la maryam ban ne miya ya yunu yeni bina da waye ko wannan gwa bon jaga wan miyari bonjage wan boy bonjage ya yogno ko malo so ko ba tiya ro tiya ro tiya nabi ye ko ba kan ka ni nyati yer kane bonjaga anan tele de puai o tiya mbanga ma ni so ngam mene o tiya mbanga ma mentena ya fanga ba wa ni ba la yogno ko yam wa duan ko jado tiya to la maryamo wani mal annabi isa yo ka bi jesus isa ya gowanci ya mamaki bonnin kala annabin bin kul annabin biye buson amma isa bebe alaihi salatu wassalam wani chwale ya nungu duniya ko ba ku tini kan wo fri chwale lanu won pian na wa pia ba won pian na maryam amma ba o ba yo ba no a o tieni dabara mamaki nyano ikono na tugun kala ya gudanya ala wanda miya to dini annabi isa yeli ka ko o ba bi wa bai o ba lawan tin aslam ba o ce ya kunti ya kul abla ya tugunne tin jado ce kim ya o gurma le no torma Allah bu halal fa mal kalma li ce ni'ma iya ba to duniya tugun fiya ya ba fuwan ya ba ja kalma ade mala bon jala po ago bo ja bo po imma mala bon pula ko na go bo bon pula bo ja le pia dunia ya bon bo mon ta o tu puba bi ya tala dinya o kamba amoti e ke mi nambu ka ba turka solondika o wa dariya mal mo ya tubai ba mo banne ke ba mo kumdi mai la ce bu ban manuka la ce bu furuka liya ko ya cerka ba wo mo ce ananga lo ce ba tuwo ko wani waka ba mo tien gwa de oba juni kipa no ko tien ya bi o ba e kontale o mo ko ya juni ya mal qiyama o mo ba bo ngar jano ko bo ya binu to la woni abla buwa mi tielen tetilare asalamu aka fritun do dil ayabu tumo ye liri gari ya seytun ni e bi nan ban ngabu o kam fri songa li tetilare ngabu e bi buwa ba li bon liera ayabu ni senga ya kuto i jelleno liwati min biba mabina waba fifa ifa ndo biga ijejelleno haya ibogoleno to ndaba gel ko halbanjel o yada wadin timonwa timpiya ya bigun ko bani wa kul bokanu no ya ban cheli kan wamu kidi buwa kwa na ka mo sugudin ni wan cheli ne sebene bindi ya chino lan yoknu wonnan che yoknu ka bangali kulo kidi kilo ya wa kalmo o modi buwa kili ya ni tebe o yene ila sababi to lawan ibigu buwa yonkun tinya far abla kanu annabi rasul sallallahu alaihi wasallam o yartibe yuaka wa abla kanu wata min muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaa yuaka far biga afar ya gelbla na far ya kutuba fuwale biya ka fino de dani garban bakanu o yakona sambal aga annabi ka ato jamaa amwa yare mo kan to kalma ayaba kuno wa akamba wanta na ko nan waya yibig te sai bamme ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dalin ban sahaba to ukani kiba buwalo iyerbe o yeri mpia bila tige amma na farin tunama mana min banna taye ay mona far bila kanu ka nabi yari sallallahu alaihi wasallam ka bwale mu'min tiyana da oce ya nyen nin barma pal na gwa mu annabi ngwale dirma wayi ro min anaba buli ne de a biya bila figa a gwa bakanu mafuwan kafrika yam yigo idi twa min annab ka mu biya no oce ni nyen barma pal ya ni kono ma ya dalo babinna ko wa gwa bakanu wan bannin ni yinga arrahma bayi ya rahma la ya bai ayati rahma mu an guri oce dan ban Musa alaihi salatu wassalam annab Musa o miyati dano bar oce hatti bayo buano oce nu amobe atfona ni kibam mana kace
be tefuna ko ni salba afrikiya tieni la man fi tidano barotien yere Musa alayhi salatu wa salam mbibwa mbwa bwa bla le dano faro kan waya bla inda bitie ya ba kentie buko bitie ya bi yere wayan dirba wa Musa alkiyon ban ba ya fi ko ngalken abun wala ban ba ya mari ko ngalken to lana annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ko yarti wanda ya ba ibiga ko wani tiyan ko ku dawa a fiye dalili amma ya ngambi cina niya lana mo duniya war kin ya shirka ko gori ya tugun a fiye dalili insha Allah mo fina li na da garanti ko ce ya ko kula ba kon garje iban ya ya ko bi ibige nan ba ko nan garje o be dawa wa sallana wa banda can to mula wani otuwa nyan duniya igar annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ya jama'i dan ko kalma hadis wa an lafu ko wani to wani ba ban lukun ban mo ngo ban to ngal jani ya biya mbaya gorko bori je ma ni du ka ne no ko ce mbo al kausar kan kul bari yanka ya yo no ce mai to hayo ko ngal ban ko ngal jani e be ne mama ba to mbo pala man ban ngal ko mbo pala man malaika mi ya bari gwandi didi da so bana mamman wal amo o ce ran puna ya da tebi ya ko ngal jani amo ko ngal jani apal bi waya o punin ngal jani amma wannan fiye wanda shi mu wa koya hal mi fi da dalo mi toro mi law mana mi kalla no barman ko goti to ko da ngarjan mutama mo ya ko ngarjan de baso bi yel kan mo toro ban palu balu mi go laba ani ne wala pamanda ye mi ya pamanda to de ban ba ta dalo barotie linan kun ban chayo obba waye malaika mi odamba an ko no ne ngarje ro yo na ro da mo panna mam wace ya ban ta man babu ya biyin fantan ko annabi ba bayan yan bi ko akwa to na adam be ga ko ce kuna kalmomin kan ko ngargen in yo ce bolwan bali ka ga ce ala ibin to sababin yambe ya ni ce odamba ya ce fantan ko kuwan ba ngargen ya to lan wani abula bubuwa min li ce ta ko tunare tun buwa ba ko kulba ka bandi mu al hakika bi ce ya ka ta dalo baro ce walo ba buwa ibo ce far abula kan wace fa annabi mukul annabi ba ci da kudu wa muti annabi mukul annabi ba da ce ya bu fara abulaka ti ba afrika tin mani bala ce ne addu'a wangandi mano kamga na ba ya ta nan tin ka din tin ne wa ya ban yakal ko le fiyan ta kelle no ce walla an tare ya ba nan ba duniya da nan langan ka ti yutunu wala ne abula ingal barko ko ce maka litwa dalil ti jakwala ita ya pan baba ta tukuri bu ko ba bi jaba tingen annabi sallallahu alaihi wasallam sai abula mu ko nyaye ba ya ti jampan dai ban muwa kidi pung ni ti yandi bayan waye ni le bayan lam waye ni lana ba ce ita an jalga itwa kike ti biya to rabana tunan biya ko gulma ila ibigin ti ma lan ce o ti buwa bakanu idi buwa ya bu buwa bakanu kul da ba o ce ye wa mu ko dalle wa mu ko buwa dal lan wani ce ta ko tilare tim ya bince an bala tim na mikice na aniya mu buwa ma dan tibila ya lan bugri aslamin ba akan fritun do dir wanga ko kaya fiya bin muliye bin muta ana buwa bakalce dede abu ne kiyo ne har ko ce buga kafali bande ya garfa fakar oyen yar ne amma ne waya ko oyen kano tana ibigin fir hangan lamman koyi wan banni ka ga rabi siga to acuwan far atundi kan goga aba tuno da onir ya buwa kano ce ne na yi bare na ya nan ba ko to mo ba shirin jamati ban da baye ne ba ce ne na mo ba wa na to ka mu ko le ce ga halo ya ba ya bri o da buwa abun pina yi ya vengeance o buwa pa pampan an bandike en tout cas adan ci o ba wana mo mo ce bon finin tuwan mala mo le baart le timbe jabe annabi yatin ci ya yawmal qiyamah kal ba'u ma ci timbe jab ful bon ci Allah tu fuwo le yasir ya bin ya fuwo le le nan kana kal yabi to fuwo le fuwo ta farya in iya bin ya nan kan subhanallah bi yatin ta ko ba bon le bon ta bon na amma qur'ani hakikati ya banta ka shi bi siga dede tin keri tayen dede ya ni ce ka kan fri dino ba yo no ba o ce yen me kan ba tu burkin di ay kan shi burkin di bi si
تبركين ينتبه مولا نوكونا سوسوغني أموني وانت ناقر إن فياتك باتي بابا وتي تبركين ينتبه وانسوغاين أنبا يتوغا أقل إيوني موغا داتي وانسوغاين ويالي دانغرين بغون ما كامو دوكو أدبا دوني تبركين ني أكي يالي باتن ناياتي بوتن كولا كم فرين يغني تو ننكم تنودل ميوتي ني تو لا فيتا غوطا itawo pallu te no yeto nga medai kul po pati tataida tiburti ni lanam ba cer obla ya tugunni liti ko le aslam aswamene nganga ya wona ko ya bla ku torban kidin ban ma ka famu ko kalma gebina imma bina tiyala ko yalan darra ko law ba friye bo tiye ngar liga qur'ani yake ide ban de la nan ne bon nyinyam ma bon yalan de yale de paiko amma inda pagin halin pagam yedinya kan mo ko bam goma ba yiyo yele wono ba ta ko amma li ce tarle harami tarle an ya ga ribo na ko ya bla ki yebne lambo kalma binna yin ta ce ga ko an goma ka di ba yiya ba aya so mena limmal yalin ki darle in sin ja ta ko ta ba joni po to kan ko kisa yin fo amma ne ba sir kalim ban yalin den ce annabi yusuf ko jawama dunia ko kulo ngam tali o tien taten annabi yusuf den na to iba ya ne twa sabab ka tawo o liye o wamu nan mo no ko ben tawo ku dunbe ya ne ce de chare iba ya ne ko kalma budin so bi jakolo den faro la mo faro yo yon kuyen kal pelu kwam ka bieto ne o yeyo ka tun ni ko ala ya ba fritu o jiyo on fumbuba ma fumbina aya ko da brashi le ba tuwa baye ya alba ba nyami ya biyana wuru ko kana lene na ci wuru ngani to lan wani iswa o ba mo da ce kalma nan bangu ma ko ngam ya kuwa ko ka o ba ce annabe ku go la ko bigiyen ta annabti yino ko o pali nuwa annabti mo ci o ci ya ba ga ya no kulo ci ko ba tiga wambi ba ka nu iya marga no ci ma na kiya yana no ci ko ci tun do kane tun don la fa mane lalo ba tiyar yene ongo ngwa men dur hali pugur hal abla ba أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا